Mga issue ng bayan. Malayang tumatalakay sa mga may init na issue sa likod ng mga balita na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng sambayanan. Ang lahat ng mga malalaking usapin at mga expose kasama ang mga live interviews mula sa mga newsmakers ay inyo nang mapapakinggan sa Mga Issue ng Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong commentator at program host. Mangilulugay kamin ulit kabaluyan na masanto sa mabig, magayagan na kabasan po daske namin. Ipaparuntala kabaluyan sa programan MIB, mga isyu ng bayan. Dasayan na kabasan na kabaluyan na maliwalas din kabasan na Biyernes. Pitsa 14 sila ada bulan na Enero 2021. Magtaryo na lingkor, Action Joel Balolong, Technical Control, Action Conrad Alvarez. Diyan nga ran, nasari kabiyangan na Action Radio Reporter, yawatan niya rada paway. Tanamin nyo lara agagit niya ran pinagpablimiran dumarangalad pa na maglay na Facebook Live. Tanuntan matod Transistor Radio da kabaluyan. Ilulugay mi kayo agagit niya masantos, maabig. Magayagay akabuasan kabaluyan na Biyernes po siya namin. Kawigi kawana nagagit niya, tuloy-tuloy agagit so vaccination ha. At sararaman ni rin booster shot agagit, tan sararaman ni rin labayda. Yaman first dose kabaluyan at available agagi kaya vaccine, COVID vaccine kabaluyan. Ganyan kasi agagik na gobyerno ya mampabakuna subalan sinansakip yan iwas sa berya. Pigararan mall agagik sa mga ipapatunton no vaccine, no entry od sikara.
Restaurant, no vaccine, no entry ed sikara. Diyan luluganan, no vaccine, no ride agagik ed saraya. Nanduro mairan na pampasero siran luluganan kabaluyan. Kaya ingat-ingat po tayo. Ingat-ingat po tayo. Alwar-alwar agagik. Talaga nung talabat subilay. Lapo agagik ed saya ay so COVID. Iya kakarapon tayo sa rarayan pang kanaunawa. Jad sarayan na kaplasan nagagi ka, jad sa Department of Health, ang isitayan na balon guidelines, piano pati kay nagagik, so quarantine, isolation para sa fully vaccinated dira kabaluyan. At ang nagagiktan. So, plano na Department of Health, sa local DepEd officials, inidan ni Ryan napakapanyari, piyan suspindian sa klase, amid COVID-19 surge sa agagik. Ararata nagagiktan ng nangantitan na ni Gunuyan. And then, Pigaran Corte National Capital Region at sarado raraya until January 31. Lapod walatini at alert level 3. Pangasinan starting today at walatimot at alert level 3 kabaluyan. At sayan kaplasan ha, yang gagkatapusan. Kaya agagik agaw 14. Wala tayod alert level 3 kaagagik at sarayan pang kanahunawa. Buong Pilipinas sa COVID-19 at timikyabla at 34,021 at sararayan kaplasan. Pero despite the sata nagagik, wala rin nanararali nanimbubunagiran na agaw agagik ditan ng Rizal Park. Iaya agagik at ang babangil sutil, ang babangil agdiba bagbaga at mismo na panrarali da niya tan-infile da against anti-vaccine protesters for quarantine violations i-file agagik at sararayan ng rarali agagik. Kaya nga pinagawan tayo, tas katutila ba ito, di sigilagtan. Kaantay mo lati Pilipino agagik yan, nandurman niya klase na opinyon, nandurman pananisya agagik ya, wala ramay angga pulay pibibiyang dadtan agagik, sigilagtan, kabalo yan. Pero siyempre si gobyerno, kung tuniyarin itolerate irararatan, ang matayari agagik kaya, bahala kayo, nung tila ba yan, di, mangisitaya na sa kaya order kabaluyan, iya si katoy na pagyatumbukan, ino antadan ay agagik at si katoy makasolusyon at kakarapuntin problema. Nata nagagik, unong manid the Department of Health sa COVID-19 testing optional ya, para sa may close contact, iya ang kapoy symptoms to agagik. Pero siya nga na-obserbante, naksawan mo lara may tutuho agagik eh. Da sararayan pang kanahon-hawa, nandurumalarad ta na mo agagik iran kurang ya. Sa Bureau of Immigration agagik, at binawasan da sa on-site workforce da niya na 30%. Lapod COVID-19 spike, at saray staff damot ya kabaluyan. Untan tumatod Korte, untan tumatod Senado, untan tumatod House of Representative agagik. Alaga naman. Shotgun approach. Agagik at NGOs hit no box, no ride policy at public transportation. At sarayan pang kanaunawa. Ami-ami nanaw suluto kasi. Ami-ami iray nanaw suluto kabaluyan. Ami-ami iray agana talusan. So antukaman ira agagik iran sistema daran yan. Secretary na DILG for the third time and positive yad COVID-19. Sa Secretary of National Defense, untan tumot, na-expose ka agagik. Untan tumot na Secretary si Chief of Staff kabaluyan. Si PNP Chief, tan si Deputy Tunya. Tanamay-amay ni Raya, kabiyangan na PNP, i-infected nila kabaluyan. Nasaya, tatawagan tayo na COVID-19, irang kabiyangan na PNP. Pati sayan, infected parmali. Twinkle Dargani, sakid sa executive na Primary Pharmaceutical Corporation, iayagagi kat akaditinid Senado, will not be transferred to hospital despite being infected with COVID-19. Unong opisyal ya kabaluyan. Kasi sa Senado agagi, at mismo na quarantine tan na lockdown agagi, so pigarara, yakabyangan kabaluyan, nasay
empleyado agagik da Senado. O kaya untan su sitwasyon da sararayan bagta politikaan agmatuntuton da agagik. Watan mo ninsan siya agagik su politikaan at sararayan kaplasan. Datin presidente FBI, datin executive Iran totoo ng FBR, araraman ni rin membro ng kabinet ito niya. Susuportahan da agagik si BP Robredo at bidto niya. At sa 2022, siyempre natural. Kasi si BP Robredo Kabalayan, labay team ande. Si kato agagik at sinalata, bagamat sinalatay kulay ito niya agagik kaya pink, Kabaluyan, dilaw mo ninsan siya agagik itan. Si katote pambato agagik na saray dilawan, dasayan ba presidential election agagik. At si FBR, siyempre, ang tayo latan, bungamutan na people power agagik kaya untan laba latan agagik, talaga na ito iterdatan, so pinaka-the best, siya pang itiran di suportadan talaga. Alangan mo to Kindi Marcos, agmat nayari alangan mo to kinan na Senator Lacson, agmat nayari. Pinakadabistuta nagagik niya talaga kindan na bipilini Kabaloyan. Ang gapula arom as expected nagagik. Pero si Kwandare arom kagagik wag nyong antumit pananawag dito, let the rule of law kwanto niya agagik at speak kwanda niya Kabaloyan. Anyway, nga pinagawan tayo agagik, talaran ng tilabat, tapigaran niran issues. So, mismo na itutupak kada bawat kandidato yan. Senator Lacson, welcome probe at Comelec hacking. Allegedly hacking agagi kada website na niya. Mayami ang lulitaw, nandurumaan ta nagagi kada sararayan na bagta. Di ba? Anyway, ang tistila ni rararata nagagi kiran issue sa national. Kabaluyan, da sarayan pang kanaunawa, lanti niya agay ka, tanim mo nga balita ya, palagay ko palikatan niya nasa empleyado na gobyerno. Yasay Malacanang agagik, Department of Budget and Management or DBM, 1.7 million state workers to receive pay hike agagik. Wala increase yung Kabaloyan. Iran more or less 1.7 million yung empleyado na gobyerno agagik at national. Wala increase agagik from the president down to the lowest level at the remotest barangay. Awaton da agagik sa increase na sweldo da. New salary standard decision law yaman itik ipikya starting at sayan bulan. They should say the increase in their paycheck this week. In kwanon Deputy Speaker Mikey Romero, in kwanton sa new salary adjustment at third tranche at 4-year compensation program or SSL the 0.5 salary grade agagik 5 yan. Pero sa ramad pribado agagik, siyempre dependita na da kumpanya yo Kabaloyan. Pero no ang gapo agagik, ang gapo yung nagawan tayo. Under Republic Act 11466, pinirmahan in tulo ng President Duterte la na ng January 2020 agagik, duwaran bulan, antes siya na implementasyon nationwide lockdown, lapod surge agagik na COVID-19 niya kaso. En Juan Romero, in representato sa IPAC-man party list in kwanton sa increase at kukubaran tuyan amin sa all government personnel from President down to the lowest paid workers kabiyang alatan sa local government unit, state-owned corporation. Panuntutan nung kapoy iyarum da balo to, taginastos dala namin Singa dyan syudad na dagupan nagagi kaya, mo nalilik na may 1 billion economy, tanarumiran bali agagi. Sa monthly pay na Duterte, ay agagi kata wala ad salary grade 33, at unatagaya ad 415,728 last year, to 423,723 at sayang bulan or additional 7,995 kada bulan nagagik. Si Romero in kwanto si salary grade 1 holder at makaawat na additional 483 at basic pay to niya unatagaya at 12,517 a month Kabaloyan. Sa isweldo na lowest paid public school teacher, salary grade 11 or teacher 1,
at naaruman niya na 1,562. Agagik sa Sakibulala, 25,439. Sa teacher to balot, salary grade 12, makaresibiya na 27,608. While si master teacher agagik 4 at the salary grade 21, 62,449 sa kitaon laya. Kabaloy sa Kibuan. Public school personnel ya titibukulan na biggest sector at bureaucracy. Si Romero in quantum si government nurses at natagimot so monthly compensation danyan adjusted from 1,522 from 33,571 last year to 35,097 this month. Kabaloyan. Nanawa daya kasi. O jad kinitan, jad government. Sa pay level na nurses at public school, public hospital kung kumontan health facilities, gagawin upgraded from salary grade 11 to salary grade 15 under 2019 Supreme Court ruling. Additional nursing personnel, makaawa matiran allowances, mandated at bayanihan law, iimpasan na sa Kongreseng Juana Romero. 50,000 monthly for bali-baliran baso na talaga bugas na bago agagik, pero nanawat yu tayo kasi si Senator Manny Pacquiao ng promise mo at kabaloyan at panyatagay na sweldo na Filipino nurses than other medical frontliners at least 50,000 monthly. Katumbukan na report siya thousands of them at unaalis dyan bansa for greener pastures at abroad. Make no mistake, public funds are available to improve their salaries. We will review current budget priorities to make this happen. And we will ensure improved revenue collection anchored on solid economic growth in Kuanon Pacquiao mo. In other words, jadbikto niya agagik, we are ready to trim the fat of government expenditures para benepisyo na sa frontliners tan sa pamilya daing Kuanon Pacquiao. Talagang papakyaon tumata. Agagi kad sararayan pang kanaunawa. Oila-oila kumun kabaluyan o da sararayan kaplasan. Bangbalat si Senator Manuel Lapid Matbalat yakakaroon ton pangyatagay na sweldo agagik na sare public social workers yaararet exposed hazard tan resmat. Si Lapid at ang i-file na measure yakakaroon to'y panamienda at Republic Act 9433 or Magna Carta for Public School Public Social Workers. Jad proposal nun Lapid in quantum si salary grade of entry-level junior social workers at least salary grade 13 niya based on salary standard decision law at 2022 yayat equivalent to 29,798 pesos per month so sweldo unda. Si problema sa talanting gaano bali-bali rararaya no ang gapubalot so korte gobyerno ibagada paanong tutanoy tanawat lay sa kwarta tinamin no pula od saya so ilalaban tayo COVID kwanto niya kabaluyan di paanong tutanay di awan mat nga rod ang gapumatagagik so nagawan mo lamlamang pero akis tambaitan niya batas agagik kada sararayan kaplasan. So abangan po natin noon ang pansumpalang tuta nagagik pero siyempre at least moong tanabalita wala ilaluanda kahit papano ilaluanda kabaluyan yasata nagagik at mismo na pamabiskag at tatawagan tayo yawa pansiservisyo da agagik at gobyerno kabaluyan. Kaya abangan po natin no da sararayan na pangkanaunawan ng tuso batik na arumnira yakurang nilirod satan kabaluyan. Yadbyok to niyan balita balot agagik kadasayan na kabosan. Lapo kabaluyan at yatagay agagik na COVID, yatagay kabaluyan infection to niya. Bagamat wala ray nanunong ng timot so maong butay na agawad paliwawan na sa eksperto agagik. Nandurma eran propone, nandurma eran kurang so gagawan kabaluyan. At nagagik at kahit papano mamapakasil natatawag ang liknaan na sumbaloy. Natan matagagik jad parte ng Vice President Leni Robredo no in kwanto no bilbilang na idanak na pangkanaunawa o sa arapon yung eleksyon. Iaya agagik at niyarin gawin ko ang niyarin ko yung magmaliwa abot kaya kwanto niya. So pampatambal tan ayuson so interon healthcare system at panagasikaso na abig laman at pisari kada Pilipino.
Kasumpala, nagagik yan pandemya. Ay, siyempre, tayo lang pandemya kabalo yan na. Maya naapektuan to niya. Sa PhilHealth system tayo agagik, kaskasyan kalamur. Ya, mambabayaran sa rin nandun mairan patambalan. Pero si problema agagik at PhilHealth system tayo. Wala rin aroma patambalan mo, sasambutan di pan kanaunawa. Yaman kolektad PhilHealth agagik, katun si PhilHealth nga ngali. May kumbaga, kaskas di mo ilan maong. Ingkwana na bipili niya, mahirap magkasakit. Ang mga mahirap, kahit hindi accessible yung, kasi hindi accessible yung lahat ng mga klase ng healthcare na dapat ito accessible para sa kanila. Nagkalulad sa rarami ang gapoy kwarta. So ito talaga ang kailangan nating asikasuhin. Ingkwana na bipili ni kabaluyan, agagikad palapag to niya. Talagang tuhatan. Diyan katuan tuta nagagi kami iray ano ang gapoy PhilHealth mo. Actually, marakop natin, tawali programa na gobyerno, may no billing policy. Ipapatuntuntan agagi kad nandun mayroon patambalan niya, walad silong na provincial government kabaluyan, di ba? Katuti sa kaya kamuungan tuntan. Pero ano nga dakina na bipili ni agagi nakukulan niya na pag, bawat rehiyon o probinsya, nawalan na ospital. Ay, maswerte ti dyan pang kasi nang tawalay 14 ya ospital tayo agagi. Ya kumplito od gamit, doktor, nurse, tansari healthcare workers, para sari man ka mansakit o dasari da probinsya, yagla nakukulan, yo ulanid Manila, yaman patambal. Katulang tinitatawag imano damay ospital di Tanay, da Bali na Malasiki. Ay, naku po, di tanod Malasiki agagi kya na pawiluntitan. Ay pero jad probinsya, wala lari man lalakbay aral jad probinsya agagi kaya aralandan mo no panunton na imamaniho na provincial government so labi na pati ospital agagi kya kasi balga punduso kakanuntutan agagi kad local funds tayo kabaluyan, di ba? Pero na imamaniho mo ingkwana na bipili ni aliwala ba layan plano promisa naging ayot nakukulan niya ma-plus siya magmaliw at tugon agagik na saray parad saray umbaloy tan ayot gagawin pamula ang gano'ng mulaglaba alipundo na opisina BP ko anong BP Robredo parad saray man sasakit ang gano'ng mulaglaba ali budget na Office of the Vice President nagagawaan miniya nagagawaan ni ng BP linid pa na magloy yapi tutulungan ng pribadong sektor lokal iran gobyerno tan ikaroon na tulong od sa volunteer agagik natan iti papatuntun so libreng konsultasyon na dasara ya doktor, ya iter na OBP, jad pa na maglen na bayanihan i-konsulta, ya ayat nagnap agagik, 10,000 COVID care kits, agagik yan karga na tambal, ya singase paracetamol, vitamins, alcohol, face mask, disinfectant, na pangiter na libre, dasare man sasakit na COVID, malalapunin na imbunagya taon. Yano, walay resita na doktor, iter ya libren, molnupiravir so tambal od COVID od bayanihan i-konsulta kabaluyan. Very good po tanagagi kada sarayan bugta takatuta na talaga nakukulan kabalo natan ulugang katren wala gagik so antigen test dalabman ya gagawin gagik para sa repaseros natan sa opisina ng BP at may libre antigen testing od pa na maglin may OBP swab cab yan idan na pangkanaunaw erito yan ang tano si karat COVID o ang gapoy COVID kabalo yan gagawin tan ipapatuntunitan o di marakip tan tapianon tan nagagi kata na sigurado tayo yabalan siya ng sakoy at libre tanalwa tayong carrier na sayan sakit agagi tayan sakit kabalo yan talagan ambulat so ipiktutod sambayan ng Pilipino jad katuan tula mga kabalo yan makapanervyos jad katuan tuntan. Sabagay, pero nakukulan balot, manalwar tayo, tanog tayo manalwar agagi, ay, yari na po tayo. Nandurumantan, jad nanduruma eran LGU, jad baloy. Si Governor Pogi Espino agagi, kata may abig laman o da Pangasinan, ipapatuntun niya, aminitan, awit agagi, kita nagkalula o da serbisyo da abig laman, tuloy-tuloy niya, awitan taniya asinggarod sa baloy, kasi labay ito agagik na asikaso so amin iran kipapasi abig laman nasaray kabaluyan tayo. Amin man palaboratorio kalabat, man pa x-ray kalabat, balga tipid laman. Balaglan agagik ya
tulong laman od balan sinansakay, iyag kini ulad balay, iyag kini ulan mipila. Wala ni libreng konsultasyon. Si Katuta nagagik susakid sa intervensyon niya gago na provincial government para da sari kabalayan tayo, iapektado kabalayan na saya gagik so COVID at sararayan kaplasan. Kaya ayan agaw. Umpisa gagi kaya wala tid alert level 3 kabalayan hanggat katapusan. Nanigunian singbatan tipatan ng noon tiray pros and don't nilirad sa ata nagagik piano tila magkaroon na birya kasumpalan ng komersyal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Kasama mo ang Ginebra.
Alas 8:25 na po ng umaga, kabaluyan. Sinasami kong kuno ni Manadas kayo agagi ka. At nanigunuyan pa kabaluyan at pituyawan tayo si Attorney Geraldine Denden Banicad, si Provincial Legal Officer tayo agagi. Lapod yad sayan agaw at ipaway malalapod opisina na gobernador agagik Pogi Espino sa executive order agagik at implementasyon arami pros and don'ts at saya agagik so ipasilong at Pangasinan so alert level 3 tayo at sayan agaw umpisa at sayan agaw kabaluyan siyempre walay pandumaan na say kurang tayo walay pandiferensya nagagikad say kurang niya babatikan tayo nagaw-agaw no antura may bawal tanantura may aga bawal kabatantitan panamaglay na Provincial Legal Officer agagik na Pangasinan Attorney Geraldine Denden Banicad agmat mamapinaway ha kabaluyan kaiba to'y Governor Pogi agagik kaya ayat i-implementa so na pag i-implementa for protection at balance ng sakay at sayan arapon tayo wala ladlin niya tayo Attorney Geraldine Denden Banicad magandang umaga po live Kilad Action Radio good morning po ma'am. Good morning, Action Joel, good morning, Matad Saray, mandaringal tayo od Action Radio. Yes po, ma'am. Attorney Denden, I understand, dyan sayan agaw po, unumpisala, so wala tayo silong na alert level 3. So, Pangasinan, kasi La Union, Ilocos Norte, except Ilocos Sur, dyan Region 1, at Kabiangay, Pangasinan, under alert level 3. Antoy Pandoma, antoy balo, yan rin na naipatunton, iyawan na pag-ipaamta tayo sa umbali po, Atty. Denden, ma'am. Actually, may dati lang papatunton at alert level 2 Yes, at i-strengthen labad siya sa kilad saman may may unvaccinated individuals yaman lalapod Metro Manila at agira na yarin paluuban dabali tayo Yes, po. except for emergency or humanitarian reasons. Yes po. Nung natandaan tayo, wala may MMDA Resolution number 22 -01 ibabaga to di man agnayari ran umpaway iray unvaccinated. So tapyano lang ti na complement iman na action na MMDA. Yes po. No bilang at walay makalusot ya makapaway di man agmot iran nayari balit ya loob at borders tayo ano sikara at aliwanin vaccinated. Yes po. So bagbalag ya pandumaan to ya at sa may operating capacities na establishment. Yes po. Dati kasi no natandaan tayo may sabungan at allowed labas sa walay consent na may host LGU. Yes po. Balon alert level 3 araya so agnayari no una may face-to-face or in-person classes for basic education meaning to say may elementary at agla nayari except no inaprubahan niya na IATF AID o dino na office na presidente. Yes po. Kasi may contact sports at agla nayari except no bubble type setup labat awa no sikara at inaprobaan na Games and Amusement Board o Philippine Sports Commission. Sa kini agmula nayari may fun fairs, ferias, kid amusement industries such as playgrounds, playrooms or kiddie rides. So aglaman nayari at sayay balon alert level 3. Sa kini agla nayari iraramay venues si walay live voice or wind performers ing aramay karaoke, concert halls, clubs, theaters. So kinlabat papanunutan tayo agla nayari syempre agla nayari kaya karaoke aramay video kimat agla nayari awa. Yes po. Sa kini aramay casinos, horse racings, cockfighting, and other gaming amusements except if this is authorized by the IATF AID. Tan sa kini agmagla nayarin mantutuyo iray sangkakaaro no agira kaibad sa kaya household. So in other words, bawal na po yung mga pitbahay. I-encourage tayo yan jalabat la man ayang mag-abong aray sarili dan kaabungan iray kabalian tayo tapen untan at agla unkalat iyay COVID, diba? Yes po. Tan sa kini
Jed, alert level 2 kasi sa operational capacity na aramay aruma establishmento at 50%, natan at 30% labatla. So aramay may venues na meeting, incentives, conferences and exhibitions, no dati-dati 50%, natan 30% labatla, but only for fully vaccinated individuals. No outdoor mat at 50% capacity. Araman mo so permitted venues para social events, yasing aramay kasal, engagement parties, weddings, birthdays, reunions, aramay bridal or baby shower, 30% labatiman no indoors. Araman so visitor or tourist attractions such as libraries, museums, galleries, 30% laman. Aramay recreational venues, aramay internet, billboards, amusement arcades, bowling, swimming pools, and other similar venues. Yes po. Man-apply may 30% no indoors, 50% no outdoors. Pati aramay cinemas, aramay sinian. Yes po. And allowed so limited face-to-face for higher education, amay kolegyo, pero amay basic prohibited laiman unless inaprobaan na IATF. Kan siyempre aramay religious gatherings gatherings for necrological services, wakes, at aglaya nayarin amay 50% natan, 30% labatla, tan ipapanunod tayo ya sa aramay wakes konto maximum of 3 days labat. Aramay licensure examinations kasi wala rin natatanggap tayon sulat manlalapuod civil service tan PRC. Allowed iya basta tumbukunda imanso 30% capacity for fully vaccinated tan syempre i-maintain daramay minimum health protocols. Okay ni araman mo so dine in 30% labatlaya, may alfresco 50%. Araman mo so barbershops, hair spa, hair salon, aramay mano-offer na aesthetic or cosmetic services, reflexology, kanto, araya limited labat to 30% operational capacity. Kung tanto mo may fitness studios, gyms, aramay venues para non-contact exercise and sports subject to 30% operational capacity. Balat no may establishmento at walay safety seal certificate ya inisyo na DILG at nayari ran man apply for additional 10% capacity. Yes po. Tapos ipapanunod tayo mat ara may hotels and accommodation establishments at nayari labat naman operate no wala so valid DOT accreditation da. Dan syempre i-maintain damot imay 30% capacity. Ipapanunod tayo mat may public transportation dapat 70% labat iman. Agnayarin i-operate daya na no iray public transportation system tayo. Dan ipapanunod tayo dapat mansulong ira na mask at all times. Dan no nayari ag ira man-istoryaan o man mitungtong ag telepono while in transit, tan strictly prohibited supapangan. Kasi wala man so study, yes, sa kaya sangka sa kaya rason no akin at man-spread so COVID at no man tutugyop ya mamangan ya sa niiba iray aray sangka kaaro dino aray pagkakaibang trabaho. Yes po. At siyempre may ventilation, frequent disinfection. Araman so kaukulan tayo og public transportation. Tan siyempre aray component LGUs tayo ipapanunod tayo yan no nayari at no nanang daya wala lara may clustering di man lugar da they are empowered to impose granular lockdowns wala ra may guidelines awaya no halimbawa dyan sa kaya street agmat kaukulan ya intiron barangay o dino intiron balay pero dapat wala imay
nang nanganda no wala lay clustering at nayari lan i-lockdown so sa kaya residential building, sa kaya compound, tapyan untan at naapektuan imay ekonomiya na aramay arumya agmot naapektuan na may sakit o aramay kaabay dalabat. Kan ipapanunod tayo, although ay executive order mismo at ang dapoy i-impose yung penalties, balit wala ra so existing local ordinance tayo dyan probinsya, tanari balay-balay, tan nayari na penalize di man iray violators. Also, wala iman so Republic Act 11332 ay may mandatory reporting of notifiable diseases and health events. Yan nayari iran no na-violate dayman at nayari iran nakasuan dyan korte. So, araman so balo dapat ipatuntun dyan probinsya tayo, katun kumon karoon tayo so patuloy kooperasyon tan ibayong disiplina na are kabalayan tayo tapyan untan although so far ang gapumat ni may officially recorded yung Omicron balat sa isuspetsya na DOH umpano si mabila so Omicron katon nayari iya very transmissible iya katon kumon at man patuloy so disiplina and self-restraint na ari kabalayan tayo. Yes po. Attorney din about may gilig na baybay balot di tanod baywalk tayo. Antoy status 2 tanod alert level 3 open pa ba or alaglaba lan mamumungkog ire totoo yaman paragam ditan over. I understand are component LGUs wala re ipapasadan sarili dan ordinansa tungkol sa operation tuya pero sa general guidelines tayo basta ag na violate may rules on mass gathering. Yes, katun ay outdoor dapat may dati dapat 50% capacity labat kasi outdoor iya. Nayari na singa kasi ang tayo nayarin ukalan completely man so karapatan na aray kabalayan tayo man ehersisyo, kaukulat niya para abiglaman, pero dapat na maintain imay physical distancing, tan syempre ara may health protocols. Katon, i-encourage tayo iray component LGUs, kumon patrolyan da iray respective jurisdiction da, nung nayari, ilimit iramay manlalako. Kasi syempre, bagatay na niman sa transmission tuya is balbalig a possibility no amay mamangan. Correct yan. Limit anda aramay managlako di man sa rayan public places tapen untan ang gapoy manlako ang gapomot sumangan. Naiwas ay mamumungkog ira. Katon ipapanunot tayo mo tawa aramay baratilyos, aramay fiesta celebrations, especially dyan public plaza, dyan saray streets, especially no ayat sanction na LGU, these are highly discouraged kasi patuyo at man encourage or man imbita na aramay totoo yung dagop katon no nayari at aramay LGUs tayo especially panoon lang ti fiesta natan at ilimit dayan no nayarin man impose iray siguro may patrolya ira or bilang at naningdan talaga nung tatariso kaso at nayarin skip dani no nayari ang gapunira yay fiestas arayay baratilyos. Yes po. Actually, si Katutay sakyan ng trigger yun. Sa may December, wala rin ng piyesta. But anyway, wala tayo nabububan na COVID status sa niya panahon. Pero until now, aray baratilyo at wad tanig. Dani binagbag. Wala extension to amo ta. Medyo alugira mo over. Katunlanti ipapakiusap tayo sa component LGUs kasi singa say balay na binmalay I think asingger mala so kapiestanda although wala ray I understand say binmalay at wala ray ordinansa daya balak dan ipatabitan for the operation na ayay baywalk tan untan mat kumon na nalimitaan o di no nayari aglani
man-conduct na ara may fairs or Yes may po. exhibitions, maratilyon unya. Mhm. At balbalik iyan makatulong tapian untan at agtayo la magkaroon na surge dahil nananang tayo. Actually, man-meeting kami at IATF. Mhm. Talagang very alarming dahil nung natandaan tayo, December 25, 0 ang gapoy Positive kayo. ni-report positive cases sa aman. Yes po. Unti-unti, natan, walalay 200 plus. Mhm. Tatun, kumon at aglaya untagay, tapyan untan at agmat na overwhelm, iray hospital tayo. So far, manageable ni iray hospital tayo, pero no untagay niya, ibabaga tayo manayad sa component LGUs, i-activate dalamot iray isolation facilities da, Mhm. tapyan untan at aliwan na agira kuso-kuso no bilang at untagay lalamot sa kaso. And in relation to that manaya, Yes, po. Joel, labay ko labatay paanta, provincial government, Mhm. at ni palagsab na memorandum si Governor Espino, tapyano na iwasan imay pankumpul-kumpul na aray transaction dya, Mhm. i-impose lamang sa 6-day work week. Yes po. Open so capital from Mondays to Saturdays, Yes po. pero sa empleyado labat will be to a minimum of 60% operational capacity. Mhm. Kasi divide lang mo tira empleyado, tapian untan, at magkaroon ng physical distancing at saray opisina. I-encourage mo tapiano ag iraban sa bansag para the districts 1, 2, and 3 Mhm. nayari na mga transact dyan Kapitolyo Mondays, Tuesdays, Wednesdays. Yes po. Tatangan sa District 4, 5, and 6 at nayari rin man transact na Thursdays, Fridays, and Saturdays. So ibig sabihin niyan, Madam Dindin, ibig sabihin po niyan, instead na say Saturday at siyempre, considered tan, dyan government employee ra at nga pilob datan. Abawasan na sa empleyado, balan na aruman na sa kiagaw, yapan lukas na opisina gobyerno dyan probinsya po, ami Saturday over. Tapiano untan lanti at agman kukumpulan iray undag sadya ay man transact at Kapitolyo. Mhm. Katong naruman imay office days. Yes po. Instead na Mondays to Fridays, natan Mondays to Saturdays, pero aliwan full capacity iray opisina. Mhm. 60% labat, tapyan untan mo at naiwas magkaroon ni na physical distancing. Yes po. Amalanti, tapyan agiramot kasi ang paano na ani, at in-extend minto hanggang Sabado, pero bansa-bansa giran unsabi Lunes labat. Mhm. Katun, for districts 1 to 3, say agog no yan nayari dan pan-transaction at Kapitolyo at Mondays to Wednesdays. Tan may district 4 to 6 at Thursdays to Saturdays. Tapyan untan at nalimitaan mo at imay number tutuo undagog dyan Kapitolyo. Yes po, wala naman po dyan Madam, malalapot kinan, Madam Berinya Pinlac, Palisok, Austria. Good morning, sir. Wali lumbay kabayo na buwasad mga taram, natuloy man kasi. Ayan event ato rin din, agaya apektado. Amo nyara. Nung ata na schedule laitan, no? We Yes have po. yet to basta na maintain dahil may kasi syempre no na-schedule mo la and then wala lari preparations, I think it will also be very difficult. Singa bigla dalabalan cancelan kasi paano wala nilay preparations taong paano nan prepare lari kakanan or whatever, no? Say best tutan at itupod da di man at sara may sponsors na bilang, pero still ang gano in the event yan natuloy kumon at strictly na maintain may 50% operational capacity kasi we assume outdoor Yes po. katon 50% labat, so may capacity ag nayarin walay kumpulan tanaman lanti at dapat wala ni imay minimum health protocols na observe may wearing na face mask, although sa face shield at aliwan ni iyan mandatory,
it is voluntary except awanon sa may medical facilities ng Lara do Hospital, Yes po. kaukuran iranan usar na amay face shield. Pero kumon at strictly maintain na may sponsoring entity i-impose da imay physical distancing at sarata na events. Pero dapat kaya atan na lumbay kabayutan, simpre wala iyagan. Atan so talsikan agaylay na sa ilol, atan so delikado. But anyway, siguro si Mayor Bentanilla ta si katoy Mayor dita na anta to siguro na manggaway sa kaya parameters tuya. Tapiano aga napikto ang Tigalaw dayag, napikto ni Recabalian tayo tan na aga kumun magkaroon na aberya. Pero mas Actually, barakat ipuspunda ni kumun. On. Actually, sa ino-obserban tayo, in the past few days, wala iray singasara may entities, walay plano dan manganap na certain events. At kung kakaro iray permiso na LGU. Saya imbo nagasimba, wala may atanggap niya, man-request na may man-conduct niya sing bodybuilding contest, ay in-deny tayo, kasi sa event will cover up to 11 in the evening, which is already a violation of the curfew. Correct. Tapon, tapiano ang nasayang so may efforts na organizers antis iran man exert na effort tan arong niran resources say marakep unkaro iran na advice o dino permiso manlala po di man host LGU kasi bawat LGU tayo at walay IATF da. Yes po. Tandi man na-discuss no karapat dapat ya ituloy iramay event. Tapian untanat yan agmat kaskasian niya man expect iraramay inimbitaan da o dino ag ira na pasuboy man gastos no bilang at wala rin preparations da. Yes po. Attorney Geraldine Denden Banikad Mao, ang ating provincial legal officer at membro po ng IATF probinsya. Maraming salamat po, Attorney Denden, at saratan impormasyon. Yamakana-kana, yan na pagyanamta na sa Recabalian Teo. Maraming salamat po, Attorney Denden, ma'am. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Yan po. Ayan po mga kaibigan na si Attorney Geraldine Denden Banikad po, ang ating provincial legal officer. O Tanagagi, Cloud and Clear tan, nangalan nyo kabalian. Siguro nga puli barbaraan nyo nilirod sa Tanagagi, di ba? Mas marakrakap lamang ang talima tayo. Nang sa may nakutanawir tayo, pagkatapos dya bandad sampot, pagbabawian tayo kabalian. Mahirap la. Si kwantoy ng tiksen ospital dyan malasiki, ang gapula, apaulyanan la, kasi apaulyanan la, kasi rima mahirap. Ay talagang tugtuwatan at tibali na malasiki, talagang napulyanan la. Di manad isolation na gagi ka, alon si Panbalaw, ipapasabidatan. Si Kwanda ko pilot, paano ka nung nabigad isolation action Joel? Insan paano mo yung ulamutad ospital? Di tanod malasiki. Anta, say CR2 nyat. Mas lalon man sakit ka, Kwanda. Ayan to'y gagawin to nagagik ng Mayor Payapayo My goodness. Abay dapat asikason datan kabaloyan. Makasaloy kayo agayle bilindalin para evacuation center yo. Agyolaba la namin tinatan nalinisan ta ospitalyo ay. Yata nagagikat parad sa rin mamayarap bilay. Yabayag ita nagagikya kukumpuniyon ta na arugan na sarap palabasiran Mayor. Pero si Mayor Payapay agagik nga pula Payapay di man payapay jalang bangat amo agagik ya. Pero agmat ang kakanat at agisukubidad tanod malasiki. Kaya Mayor Payapay, pakicheck yu pa. Iratay CR na isolation facility yu. Di na agnubali. Tanuntan mo, di na ati community hospital yu ay. Pianog na tawagan niya, community hospatay. Alas 8:50 na po ng umaga, kabaluyan. Good morning, sir. Anong masasabi nyo sa sinasabi ng tagapagsalita ni Mr. Secretary na lahat ng media na nagpapakalat ng balita na siya raw ay nanggasa ay kakasuhan o walang sikatutan. Kagagik yan, si katuti labay da, di si katugawon da. Akin sirin na, natutilyo kami sirin, tawala mo su kaso, under oath may kaso agagik. May affidavit to may complainant kabaluyan. Under oath, wala dombudsman. Aluan fake news agagik, aluan chismis, aluan black propaganda. Kaso, kabaluyan niya. O, di ba, alas susikato. Samploran Minuto, Santisya man alas 9, Commercial 10 Magano. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init.
Ay, alas 9 na po ng umaga, kabaluyan. Si Kwanto niya man ay babasan ko may sakriya kulo magagi. Si Kwanto, if Mr. Secretary and the good Mayor cum laude man ang graduate niya parehas ko pilot. Pero Kwanto aking baloti, pangkalawang ko, akin at si Karin ang gawa, may pinakalawsin na sulat dad English at unya, etc. Kunda ay awi balot. Baka walay sana niya ng gawa kabalo yan, ha? Talaga naman. Abalang ko siya klabali ako obserba agagik. Manay wala ni sana niya ako obserba mo't kabalo yan. Anyway, nga pinagawan tayo kabalo yan. Nogingan na wad talata na gagik. Di arapon dalata na kaso data talagang kaso mo't kabalo yan. Sir, di nyo ba alam na si Fidel Ramos alias Boy Binta ay siya ay isang biyahiro? Kasi siya ay biyahiro. Ay, most troubled president ng kabalayan niya talaga. Agagi ka. Talaga naman si kayo. May napapansin nyo. Lulugayan ko pa aming midwife Mia Maganggana, Jad Barangay Kakaritan. Si Madam Jubel Cancino, Madam Ani Caranto, and then Madam Gloria, Are Barangay Officials na Kakaritan. Tan si President Mi Ronald Tamundong, tan Kapitana Gloria Canilang, si Nanlugay Madam Berenia Cancino Munda Cruz. Good morning po. Good morning, sir. Gunggong din kung minsan ang itong mga opisyalis natin sa gobyerno. Paano may papatupad ang no box, no ride kung malakas ang ulan at aras hour pa? Magsilayas na kayo dyan. Sayang lang pinapasahod ng taong bayan sa inyo. Talagang si kayo. Another po agagi ka. Good morning, sir. Curious lang. Curious lang ako. Bakit sa ospital lang ba may virus at doon magsusuot ng face shield? Bakit wala bang virus sa palengke, sa baratilyo, sa loob ng jeep? Ay, lalo wad tan irararata na gagi. Kaya ingat-ingat po tayo kabaluyan. Ay, huwag kayo manalwara gagi. Mahirap pagagik so nadali. Iyaag tayo ilaluan agagik ya, di ba? Kaya ingat-ingat po tayo. Magandang umaga po kay Sir Alex Pontanilla. Good morning, sir. Akin na maya-maya bawal. Talaga na maya-maya. Kasi nagdagawo nitan, Sir Alex, ay baka. Maya-maya baka. Ma'am Salvamar Cancino, magandang umaga din po sa inyo. Maabigya kabuasan po si kayo. Mga gano agagi ka, sayang may budget jad syudad jad agupang balibalin itapik kumun kabaluyan niya. Balibalin sing baton matagagik jad syudad balot say problema nga puli malami oras tayo balibalin pantungtungan man actually so budget jad syudad
impaliwawa na veterano kabaluyan nya kunsyal jad syudad. Iman kabaluyan taninaubatan ni rarami pigaran tupad. Pagkatapos wala gagik subisitan malalapo DBM at Region 1. Piano na ipaliwawa ta namin nagagik. Impaliwawa tuman. Kagagik ya, di ba? Di bali na anilatan na da talaran ninyo. Siya yung supply agagik na anitan serbisyong bayan kabaluyan ha. Talaran ninyo kabaluyan tapati amisisyon da hearing iparingal medsi kayo. Mamataner kami laod panamaglay na pangitilak medsi kayo na masanton balikas jad malalapon masanton sulat at 2 Corinthians chapter 5 verse 17 nagagik. Tan in kwanto kabalian kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 para sa kinamintan kabaluyan dasayan kabusan. Yada technical control akan tabay tayo Action Conrad Alvarez, amigo yo Action Joel Balolong. Mangititila kami lad si kayo agagi kaya masantos maabig magayaga ya kabusan kabaluyan na Biyernes po si kinamin pizza 14 at bulan na Enero 2022. Ag kayo na igba nagagi kiya kababayan in action unsa bala tampol